Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarina kanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Ama kankunapak umallata yallita allichirichikchu. Ama kurimanta rurashka ima sumakkunata aparishpa, sumak churanakunata churarishpa, hawallata rikurichikchu. Chaypak randika ukushungu yuyayta allichirishpa, mana fiñarik allishungu kaychik. Chayka mana chingaringachu, chaytamari Tayta Dioska yallitak alli ninga. Kushikuspami yuyarini kan sumakuyak mamitata. Kushikuspami yuyarini kan sumakuyak mamitata. Kunang kambak punja kapini kambak kucuman cayamuni. Kunang kambak punja kapini kambak kucuman cayamuni. Cari yarir kami karunja tapi kau saspikan yuka mantan jawa kargangi ama wakangi mamita ja Dios tamanya papuringija ama wakangi mamita ja Dios tamanya papuringija kau sakus pakasha mushami kanta manata kungashachu kau sakus pakasha mushami kanta manata kungashachu. Mana kasus papurishkata Kispichi wangi mamita ja Mana kasus papurishkata Uchilla kaspalla kichishkata Mana uyas papurishkata Uchilla kaspalla kichishkata Mana uyas papurishkata. Shamupasun imanalla kuyak Dios bendeciachun pagi kikinkuna chaskishkamanta acompañashkamanta kay uyaripika rikushun yachashuninchik shuk yacha warmika imashina kashkata imallata charina kashkatami kay Proverbios capítulo 31 pika rimakun rikuchikun kaypika ashtawanka rikuchinmi shuk krik warmi shuk casada warmi shuk mamaka imashina tijkanakan chaypaj kay Dios atinmi mandashka rikuchishka imashina kanakashkata. Kay Proverbios 31 ka hatun mandak Lemuel paypaj mama yachachishkata Dios willachun nikpi willashka sumak shimikunami. Ishki runakunami kayshina parlanakushkakuna shuk warmipi imata rikuna hawa shukka mana krikashka payka nishkami shuk warmika sumak kachun alaja ñawi sumak cuerpota charichun alaja kachun chayata payka rimashka kutin kay shuk runaka krikashkamanta kanishkami ñukaka mashkanimi Dios ta huyachun Kazarajpi ñukata huyachun
ñukata cuidachun, wawakuna shamuqpipis wawata cuidachun. Chaytami ñukaqa munani, ashtawanka espiritualtami rikunakanchik hawallataka mana nishka. Kay ishki runakunamantaka mayhansik allipi kanqa o kashkata nikunqa. Shinapish Diospak shimipika kaytami kutichin, Proverbios 31:30 pika. Ñawilla sumaq kashpaka inkitanllami, rikuylla khuyananki kashpaka yanqallami. Ashtawanpish mandak Diosta manchaq warmimari tukuykuna alli nishka kanqa. Kaypika rimakunmi ashtawanka ñukanchik ñawitaka churana kashkata espiritualpi rimashpa. Shinapish kay alli yachaq Diosta manchaq Diosta kasu warmita hapinaka mana hawalla kashkatami rikuchin. Verso 10 nin yuisapa yachaq warmitaka pitaq hawalla hapi tukungari. Mana hawallachu kan. Shinapish kayka mana nishaninchu mana tiyanchu. Kay punchakunapika ashata chingarishpa shinami katikun chay warmikuna. Chay warmikunaka ministinmi kutin wacharinata. Diospak shimipi apóstol Pablo rimakun 2 de Corintios 5:17 pi. Chaymanta Cristo Jesús kajkunaka tukuymi mushukan. Ñawpa imashina kashkaka tukuyña sakirirka chingarirka ninmi. Shina kajpika kunanka ya Dios munashka shina kawsaq warmikunami kanakan. Ya Dios micharin shuk plan, shuk propósito tukuy warmikunapaq. Kaymi shuk kriq warmipaq paqtayka kanakan. Paypaq imashina kanapi wiñarishpa sinchiyashpa katina. Castellanopi nikun mujer virtuosa nishpa. Chayka imatati nishanin. Kayka nishaninmi payka sinchi warmi kashkata. Kayka nishaninmi ashtawanka kay warmika paypaq ukushungu uku kawsay espiritualpi sustarik kashkata. Payka balik warmimi kan. Sinallati allita ruraqmi kan. Chashna alli warmika achiknikuq sumaq rumikunatapish maywan yalli baligmari. Karikuna ñukanchik koshichukayman achiknikuq sumaq rumikunawan mana tukuy kuri tatikmi ñukanchikka charinata munanchikman. Shina kaqpika kunan wakin uyakuq panikunaka ninchari chaytaka imashina mana paqtaypaqmi, mana paqtashunchu, imashina mana paqtaypaqmi nishpachari llakirikunkuna. Mana tukuykuna imapi mana pandariqkuna kanchikchu, ashtawanpish yachashpa katina kanchik, ashtawanpish wiñarishpami katina kanchik. Chaymanta ñuka convidani tukuy panikunata, tukuy warmikunata wiñarishpa katichik, sinchiyashpa katichik ya Diospak ñawpaqpi. Ashtawan ya Diospak munay, ya Diospak propósito takikinpak kawsaypi paqtanata sustarishpa kati. Rikushun wakin yuykunata, kay yuysapa yachaq warmika imallata ruran, imashina kashkata. Tukuy kaykunataka huyashka panikuna, kriq warmikuna, casada warmikuna, mamitakuna. Shinallatik hipawiñi solterakunapish, kaykunataka kikinpak kawsaypi paqtanata sustaritukungichik maskaytukungichik. Kallaripika shuk yuysapa yachaq warmika kripaqllami kan. Paypaq kusaka tukuy shunguwan paypi kritukun confiaytukun. Verso 11 nin kusaka paypimi shunguta shuran. Paywanka ima illaq mana kawsanchu. Kay warmika paypaq kawsay espiritualpimi wiñarishka sinchiyashka karka. Espiritualpimi payka alli karka, sinchi kriq warmi karka nitukunchik. Chaymantami kusaka paypi shunguta churarka. Paypi tukuy shunguwan creerka confiarka. Kay kusaka imata mana mancharkachu, imata mana sustarikurkachu. Shungumantami paypi creerka. Chaymanta paypish kayta chayta rurashpa katirka, alli trabajashpa katirka, ashtawan allikunata apamurka wasiman nitukunchik. Payka imata mana sustarikuna karka, paypaq warmipi shungumanta, krishkamanta, confiashkamanta. Shinallatik katikpika rikuytukunchik, yuysapa yachaq warmika mana imatapish hawalla kikinpaq kusamanta parlaqlla rimarilla kashkata rimakun. Payka llakichinapaq randika kusa kushikunata rurashpami kawsan. Paypaq kusamanta imata parlanata imata rimanataka cuidarimi mana maypishkachu imatapish parlanlla rimanllachu kusamantaka. Chashnami payka llakichinapaq randika kushikunata kusapaq apamun. Kusapaq warmipaq kashkataka mana pishuktiqkunaman parlanchu, mana pishuktiqkunaman willagrinchu. Ashtawanpish payka yuyipi micharin pay shuk punlla ari nishkata, payllawan kawsanata, llakinata, perdonanata, charishpa mana charishpa, ungushka kashpa, alli kashpa, tukipi payllawan kana kashkata, huyana kashkata ari nishkatami payka yuyipi charin. Kimsapika yuysapa yachaq warmika trabajanata yachaq warmimi kan. Verso 13 penin mismatapish, linutapish, maypipish randishpami kushikushpa paypaq makiwan sumaqta awan. Kaypika rimakunmi shuk mashkaq warmi kashkata. Chaymantami nin mismatapish, linutapish, maypipish randishpa. Kayka rimakunmi payka mana kasilla tiyakuqlla kashkata, ashtawanka imatapish ruranata mashkaq kashkata. Shinallatik ninpishmi kushikushpa paypaq makiwan sumaqta awan. Kaypimi riman paypaq munaymanta,
mana suyakun mandangakama, paypaq kikin makiwan imatapis ruran. Kayka rimanmi tukuyta orden picharishkata. Chinallatik payka mana qilla, mana phiñarishpa, tukuy kaytaka kushikushpami paqtachin ruran, entendishkamanta shuk kriq warmipaq, shuk kriq mamapaq, shuk kriq casada warmipaq rurayka kay kashkata alli entendishkamanta yachashkamanta. Verso 14 pishninmi, karumanta sumaq mikunakunata randishpami, hatunakunawan hatun barco shamuqshina chayamun. Yuyachinmi rimanmi, kay warmi tukuyta wasipi ama illachunka apamuq kashkata. Karumanta shuk barco imashinami mikuykunata apamun, chayshinallatikmi kay warmika apamuq kashkata riman. Rimakunmi kaypika alli yuyaywan, alli yachaywan imatapis randiq kashkata. Rimakunmi kaypika kay warmika kullki paqtachun Diosta mañaq kashkata. Payka alli administraq kashkata, alli yachaywan cuidaq kashkatami rimakun rikuchikun. Shinakaqpika kaypimi rikunchik shuk yuysapa yachaq warmika trabajaq warmi kashkata. Katikpika rikuytukunchikmi kay yuysapa warmika utka hatariq kashkata. Verso 15 nin, utkata hatarishpami paypaq tukuy familiakunaman karan, pay wiñachishka warmikunamanpish rakin. Rimakunmi kaypika kusapish, wawakunapish chayrik dormikuqpika payka ñami hatarin. Payka ñami tukuyta allichita kallarin. Wawakuna yachana wasiman imallata apana kashkata allichin preparan, shinallatik mikunatapish allichin preparan, mikushpa lluqhichunkuna kukayutapish allichin wawakunapaq shinallatik kusapaq. Chaytami kaypika rimakun shuk yachaq warmika utka hatariq kashkata. Ashtawan kay versollapitik rikunchikmi shuk yuysapa yachaq warmi imashina kana kashkataka kay warmika allimi yanunata yachan. Chaypimi nin utka hatarishpami paypaq tukuy familiaman karan, pay wiñachishka warmikunamanpish rakin. Kaypika rimakunmi payllataq kay warmillataq tukuy paypaq familiapaqka mikunata allichik preparaq kashkata. Kay punllakunapika mana chashna warmikunata rikunchikchu. Kay punlla wiñikunaka mana munanchu yanunata, mana yachankunachu yanunata. Shinapish kaypika rikunchik yuysapa yachaq warmika pay kikin preparashpa, pay kikin yanushpami sumaqta tukuy familiaman karaq kashka. Kunan kay punllakunaka maypipish hawallami randina tiyan, chaymantami mikuytaka mana kikin makiwan preparashpa randishpa karankuna kusaman wawakunaman. Katikpika shuk yuysapa yachaq warmi imashina kanapika rikunchikmi kay warmika alli imatapish ruraq kashkata, alli imatapish organizaq kashkata rimakun kay verso 15pi. Pay wiñachishka warmikunamanpishmi rakin. Kaypika mana rimakunchu mikunata rakinamanta, mikunata karanamanta. Ashtawanpish kaypika rimakunmi imalla ruraykunata rakina kashkata. Kay warmika mana hapishkawan imatapish ruraqllachu kashka. Ashtawanpish tukuy chay punllapi imata runkapaqka ñawpamanmi yuyariq kashka. Y chaymantami kaypika nin pay wiñachishka warmikunamanpishmi rakin. Imalla ruranata. Tukuy kaypika kay yachaysapa warmi imashina kanamanta rikushkapika rikuytukunchikmi ashtawanka espiritualpi sustarishkata, espiritualpi alli kashkata. Chaymantami ashtawan tukuy kay chay ruraykunata charirka paqtaytukurka. Chinallatik tawka profesionesta charirka nitukunchik. Kay punllapi hintikunaka yuyankunami wasipi kana, mama kana, warmi kanaka yangalla kashkata. Ashtawanpish tukuy kaypika rikuytukunchik kay Proverbios 31 pika yuysapa yachaq warmika tawka profesiones kunata charishkata. Kay kamaka rikuytukunchikmi imallata runata yachaq warmi kashkata, kullki partemanta yachaq warmi kashkata, administración hawa yacharka, payka chinallatik shuk empresaria karka. Rikunchik shinallatik payka yanuna partepi rimashpapish alli yanushpa karanata yacharka, mana payka maypish kachun imashinapish kararkachu paypaq wawaman, paypaq kusamanka. Shinakaqpika shuk warmi wasipi sakirinaka, shuk kriq warmi mama kanaka mana yangachu kan. Ñanikunchik kaypika kay chay ruraykunatami payka yachan, alli profesionalmi kan, wasipi sakirishpa, wasipi kayta chayta rurashpa. Ashtawan rikushpa katinchik shuk yuysapa yachaq warmika imallata ruraq kashkamanta o imashina kana kashkamanta. Ñanikurkanchik paymi kan shuk empresaria warmi nitukunchik. Kaytami rikuytukunchik kay verso 16pi. Paymi ashtawan mirachin, paymi ashtawan trabajan, chaytami riman. Alli allpata rikushpami paypaq makiwan ganashka kullkiwan randin. Chay allpapika uvasta tarpushpami alli chagrata ruran. Kayka nishaninmi pay kullkita tandachishkata, pay kullkita wakichishkata, chaywan randishkata.
Maymantashik kay warmika kushkita lluqshirka wasillapi sakirishpa mana trabajashpaka. Rikuytukunchik kay kutichishkataka verso 24pi. Sumaq linsukunata awashpami hatun, hatushpa randishpa purikkunamanmari sumaq chumbikunata hatun. Rikunchikmi kay Yuisapa yachaq warmika wasimanta lluqshinata mana ministirkachu, kushkita ganankapaq, kushkita hapinkapak. Wawakunata maypi mingashpa sakinata mana ministirkachu. Wasillapitikmi kay warmika negociota ruraq kashka. Kunan kay punllakuna rimashpaka achka warmikunatami rikunchik kay chay rurana yuykuna illakshina kashkata. Chayka chashnachari ashtawantikka kusakuna llakichishkamanta. Kusakuna paykuna imata runa kashkata mana rurashkamanta mana paktachikushkamantachari chashna warmikunaka llakirishka, musparishka shina, umashka krichishka shina kashkamantaka kayta chayta runa yuykuna illak sakirinkuna. Yachankichikchu kusakuna, karikuna, imanishpatik kay Proverbios 31pi kay warmika chayshina kan, imamantatik chashna kan, imamantatik tukuy kaykunata charin. Chika paypaq kusami alli karka, chika paypaq kusami khuyarka, chika paypaq kusami ayudarka, pusharka, yachachirka, ya Diosta mañarka, rimarka, khuyarka, paypaq lugarta ocupachun sakirka, chinallatik pay imata paqtaqpi ima allikunata ruqpika allinirka, riqsirka, chaskirka, valichirka. Chaymantami kay Proverbios 31pika kay warmika tukuy kayta ruytukurka, tukuy kayta paqtachi tukurka, charitukurka paypaq kikin kawsaypi. Rikushpa katishun shuk Yuisapa yachaq warmika imashina kashkata. Verso 18pi rikuytukunchik kay warmika sinchita katik kashkata. Randishkapish hatushkapish alli lluqshichun rikurakunmi. Paypaq lamparapish tutaka rupakunllami. Paypaq aychapi mana saykurirkachu. Payka alli mikushka kashkamanta. Ashtawan nitukunchik payka rikurinmi, cuidarinmi imata mikunata, imata karanatapish allimi rikun. Mana yanga ima hillu mikunakunatachu karan kay punllakunaka hawalla ratu yanunalla mikuykunami tiyan. Mana chaytachu karaq kashka kay warmika. Ashtawanpish allichik kashka, preparaq kashka, chinallatik allimi karaq kashka paypaq familiamanka. Kay warmika yacharkami ñukanchik cuerpoka Dios kawsana wasi kashkata y chaymanta ñukanchikka cuidarina kashkata ñukanchik cuerpota. Mana imatapish mikunalla kashkata, ashtawanpish alli mikuna, alli cuidarina kashkata kaypika rimakun. Katikpika rikuytukunchik kay verso 18llapitik paypaq familiapaqka kay warmika ya Dios imata nishkata katik karka kazuq karka. Chaypimi payka tukuy alli ñampi karka nitukunchik. Ya Dios imata mandashkata kazukushkamanta paktachikushkamanta. Wasipika ya Diosta kazushkamantami bendicionka tukuy horas tiyarka. Tukuytami rikurka kay warmika. Tukuypaqmi allichirishka karka kay warmika. Chaymi kay warmipaq wasipika bendicionka tukuy horas tiyarka. Chinallatik kay versokunallapitik rikunchikmi payka tukuy paypaq kawsaytami entregarka. Shuktikkunata bendiciankapaq, shuktikkunata ayudankapaq. Kusata wawakunata shuktikkunatapish. Mana pay kikinllapi susarikurka, mana pay kikinpaqlla yuyakurka. Ashtawantikka kay verso 18pi rimashpanin paypaq lamparapish tutaka rupakunllami. Kayka nishaninmi tukuyta rurashkawasha payka sakirin nitukunchik. Kusaman wawakunaman ñakararka, imata parlarka wawakunaman paykunamanta Diosta mañarka, mana chaypi tukurin paypaq lamparaka rupashpa katikurkalla. Kayka nishaninmi tukuy kawsaytami payka entregarka. Verso 19pi nin shuk makiwanka siksikta, kay shuk makiwanka puchkana ruedata kuyuchishpa puchkakunllami. Mashnakunatik kayshina warmita munanchikman. Verso 21 nin rasuqpipish paypaq wawakuna chirichinataka mana manchanchu. Paypaq tukuy familiamari raku churanakunawan purin. Katikpi Yuisapa warmi imashina kanamantaka rikunchikmi kay verso 22pi. Kay warmimi karka kayta chayta runata yuyaq kallarichik. Hatakunatapish payllatakmari awan. Churanakunatapish ashtawan alli linuta awashpami murado sumaq churanakunata churarin. Kaypika rimanmi kay warmi tukuyta alajata allichik kashkata imashina kanata. Kay warmika pay ñawpaman kallarishpa imashina kanata allichik preparaq kashkata imapaqpish. Churanakunapaq rimashpa ima shuktikkunatapish wasiukupi imashina allichinataka paymi allichik kashka, paymi rikuq kashka. Castellanopika rimankunami diseñadora de modas nishpa. Kay warmika yachashkami alli churarinata. Paypaq wasipish alajata sumaqta allichishkami kashka. Rimanmi ashtawan alli linota awashpa murado sumaq churanakunata churariq kashkata. Alli linuwan awashkata murado sumaq churanakunataka mana mayhanpish churarillachu kashka. Chinallatik Yuisapa yachaq warmika ashtawanka paypaq ukushungu espiritualpimi ashtawan allita fukuchina, ashtawan allita trabajashka.
chaytami rikuytukunchik. Verso 25 nin, paypajka imata mana atichikana, tukuykuna alli nishka kanaka, sumak churanata churarishka shinami, kay aminchatapish payka asenllami. Kay warmika tukuy kayta ruytukurka paktaytukurka, paypaj uku shungupi fuerza tiyashkamanta, paypaj uku shungupi alli kashkamanta. Chaymantami nin sumakta churarishka shina karka nin, pero paypaj uku shungu paypaj uku kawsay. Mana hawa churanallachu alli sumak karka, hasta onpish paypaj uku shungu paypaj uku kawsaymi alli karka. Chaymantami fuerza charirka espiritualpi nitukunchik, Krishkamantami shamurka chay fuerza ka. Mana hawallatachu sumak churanakunata charirka, paypaj shungupimi sumak churanata churarishka shina karka. Chayka shamurkami Krishkamanta, kashkata rurashpa katikushka kawsakushkamanta. Chaymanta mana kungarina kanchik Diospak shimipi Apóstol Pedro konashpapsh nin warmikunaman, 1 de Pedro capítulo 3 verso 3 manta 6 kama kayta nin, ama kankunapak umallata yalli allichirichikchu, ama kurimanta rurashka ima sumakkunata aparishpa, sumak churanakunata churarishpa hawallata rikurichikchu. Chaypak randika uku shungu yuyayta allichirishpa mana fiñarik alli shungu kaychik. Chayka mana chingaringachu, chaytamari Tayta Dioska yallitik alli ninga. Diospaklla kawsak ñawpa warmikunaka chashnamari allichirikkuna kashka. Paykunaka Tayta Dios yuyaylla kashpami kusakunataka alli kasukkuna kashka. Abrahampak warmi Sara karin, paypak kusata alli kasuq kashpami ñuka apu nih kashka. Kusa mana manchachikllapitaj alli rurashpa kawsichigari. Chashna rurashpami Sarapak ushushikuna shinataq kangichik. Kaypika ishkiladumumi ritukunchik. Shukkunaka nitukun shinashpaka imata mana allichirina kanchik chashna purikunalla kanchik nishpa, shuktikkunaka kutin yallitik allichirinallata sustarikunkuna. Chayshinallatimi kan tukikunawan. Ñukanchik shuktikunapa ñawpakpi alli rikurinallata sustarinchik mashkanchik. Kutin ñukanchik imashina kanapi musuyanata shuktiyanataka mana yuyarinchik mana sustarinchik. Chaymi mana alli kan. Shinakakpika kaypika rimakun yuyachikunmi ñukanchik uku shungupi, ñukanchik kawsay espiritualpi alli kanakashkata. Hasta kay verso 25 rapiti rikuytukunchik shuk yuysapa yachaq warmi imashina kanamantaka kay warmika Diospi samarij kashkata rikuytukunchik. Chaymantami nin kay aminchatapish payka asinllami, mana chansata ruwakurkachu. Ashtawanpish payka shungumantami Diospi creerka confiarka. Tukuytami paypak rurana kashkataka rurarka, kriik warmimi karka, shinapish Diospak makipimi surarka tukuyta, mana imamanta sustarikurkachu. Ashtawanpish kriik warmi kashkatami kaypika rikuchikun. 1 de Pedro 5:7 nin Dioska kankunataka cuidarakunmi, chaymanta imata chayuy purikushpaka chaytaka Diospak makipi mingaychiklla. Kay verso tami payka entendirka, payka yacharkami tukuy imapshi Diospak makipi kashkata. Katikpika shuk yuysapa yachaq warmika allita yachachikmi kan. Verso 26 pi chayta rimakun. Payka alli yachaywanmi imatapish shimi llukshin, llakik kanatami yachachishpa mandan. Mana rimanchu mana alli mapa shimikunata, mana llakichinchu mana chukrichinchu shuktikunata, mana maypish kachun imatapish rimanllachu, imata rimankapakpish allimi yuyarin. Kutin ñukanchikmanta rimashpaka hawallami imatapish rimanchiklla, manapish alli yuyarishpa, ña rimashkawashami hipata alli yuyarinchik imata rimashkataka, mana chayta runachu kanchik. Shinashpaka kay warmika espiritualpimi rimarka nitukunchik, allitami tarpurka nitukunchik Diospak shimita, alli shimikunatami payka tarpurka, mana mapa shimikunataka chaymantami ninchik alli yachachik kashka. Shinallatik katikpika rikuytukunchikmi kay warmika imatapish ñawpaman yuyariq kashkata, imakunatapish mana maypish kachun ruwaqllachu kashka rimanllachu kashka, ashtawanpish payka alli yuyarinatami yachaq kashka, allimi rikun kallarishpa. Chaytami nin verso 27pi, wasipi imapish alli kachunka rikuranmi, mikunallatapish mana yanga mikushpa tiyanchu. Paypakka wasipika ima mana tiyanchu, mana riksishka, mana yachashka maypi kashka. Paymi wasipi ima tiyashka, ima illashkataka tukuyta kallarishpa alli yachan. Kusa shamukpika chay hawami parlan, chay hawami riman. Shinallatik kusaka uyanata yachaq kusami kan. Chaymi kay warmika paypak shunguta paskan, shinallatik parlan willan tukuyta. Shinakakpika shuk yuysapa yachaq warmika paypak wasipi ima tukukushkataka tukuytami kallarishpa yachan. Tukuripika rikuytukunchikmi shuk yuysapa yachaq warmika mana misa warmikanchu. Verso 20pi kayta nin, wakchamanpish ima illaqkunamanpish makita kacharishpami karan. Kay warmika manarik mañaqpimi ña rikun, mana suyakunchu payta mañanga kama, ñawpamanmi paypak makita kacharishpa karan. Tukuy chayta rurashkamantami
paypaq kusapish tukuykuna riqsishka kan. Verso 23 penin, llaqtatamanta yuyuqkunawan pueblo pungu tandanakuypi tiyarishpaka tukuykuna riqsinalla runami. Pay mana misa kashkamantaka allikunatami chaskirka, mana paylla paypaq kusa, paypaq familia, paypaq wasi ukupi. Chay yachaq llaqtatamanta yuyuqkunaka pueblo pungupimi tiyariqkuna karka. Chaypimi kutin tukuykuna rikushpaka alli niqkuna kashka, allita rimaqkuna kashka. Mana paykunallamanta ashtawanpish paykunapaq warmikunamanta. Uyashkakunami kanga chay warmika shuk bendicionmi kan nishkata. Kay Proverbios 31 pi rimakun parlakun warmika chayshina kanamun chayarkami, chayka shuk kusata charishkamanta, chay kusaka paypaq runa kashkata paktachishkamanta. Kutin sapalla warmikuna, manari casada solterakunaka, ningi chikshari kutin ñukanchikka imati tukushun. Shinakaqpipish kaykunataka kikinkuna yachay tukungichik. Kaykunataka kikinkunapaq kawsaypi wiñachiy tukungichik. Kaymi kikinkunapaq ruray, kikinkunapaq responsabilidad. Tukuripika kay hatun yuymi tiyan ya Diospaq shimi Bibliapika. Ñukanchik imata tarpunchik, chaytami kusichashun, chaytami pallashun. Aycha munaypaq huchapaq tarpushpa kawsashpaka shamuq punllapika kusichashunmi, phiñanakuy, makanakuy, hatun llakimun rinallata. Shinakaqpipish Diospaq espiritu yuyachishka shina kawsashpa purishpaka ñukanchikka tandashunmi, kusichashunmi, kasiklla kawsay, sumaq kawsay, khuyayta, apanakuyta, kushiklla kawsayta. Kay yuysapa yachaq warmimanta Proverbios 31 pi parlashpaka tukuchinmi kay warmika kusichashkata pay imata tarpushkata. Imatati kusicharka, verso 31 pi kaytanin. Paypaq makiwan trabajashkamantaka paymanpish allita kutichichigari. Pay imallata rushkamantaka pueblo pungupipish alabaychigari. Chinallatik verso 28 pishnin, paypaq wawakuna hatarishpapish kushikuy mamita ninkunami. Wawakunaka ima huchachinata mana charinchu. Kusapish kashna nishpami kushichin. Achka warmikunami allita rurankuna. Ashtawan karin kanmari tukuykunata yalli allita rurajkanki ninmi. Wawakunapish kusapish imata mana huchachinchu. Kay warmimi alli warmi karka, yachaq warmi karka. Kay warmika kushimi karka. Casadashina, mamashina, kriq warmishina, pay imata runakashkata alli paktachishkamanta. Kay warmika mishaq warmimi karka. Kay warmimi yuysapa yachaq warmitaq. Dios bendeciachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapaqqa kishkay. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com man. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka Tukuytami charinki. Pay illaqqa imata mana charinkichu.